O folo fa mafajalo fatu sa moilo mai monga le foi vai ngol la fiafi in ua tolu sfumbre tolu minute ua te ai nei tu la lima le taimia mantou yao te ronei ni usila ya mai se foi le tanto proclame masani tu ina sa tu foi le onanga ma le tautua lo BluTV se mantou ofisa manu kau nei ya le lau mua self aukilan malo le orsai malo le fatto to malo le palle malo foi le folau il dei foi aso ngafua ya wa mata foi le dei vai aso e au manga luenga o tiu te foi ma fai vasa no pia ia le tanto to sa e fita i tungai sa la vasi e foi le dei aso usua le taiao e a niso ilantou fesu ia tu sifi le au uli mai a mai le sifi o le taiao ia fato awantu le aoli o le fato aile o ngā tonu ngā le mu o le amatanga o la tau sifi ia o nisi foi wa fatanta mo le manava o ngā luenga a o nisi foi wa ilunga o le ala tele o le ua folau ma toi foi ta liu leu to ilo no fuanga malo lava le pali malo le tau watai fafitai le sa ili malo ele toi fai ngofie foi ne yaso mai se foi o le soi fuanga ele tau fai tau ngata alu ilunga le pengising alu ilunga le kau o loa alu ilunga le tutongi o fale alu ilunga ma le tau o mea ai e sa o ele kala lo matua mantou sa vai tango atu iluma kaia o soi au tafa kaia soro muli kua o mia o lei longa mai no le iona tanto fi o mi ia la ia le e le taritonga o lo manuia me o mai langa le lei o tanto ma te sili le langi o fe lava sa e utu vai ai o le afo i le unga o lau fa dama so al inga le yaso pena tua i manu pena tua i le fa no noa pena tua i le fia po o le loi manta malingi au e te atu matangi iyo e le umai le faiaso ma le alofa tu noa le alofa tau muli o lo tātou ma te sili le langi ia e faiaso fo e iei le taimi e fai mai le mawai ngā tama na ia mantou iyo e le moteli sa la fai e ia oe nei a ia au tai au e whapena fo i soi fuanga a fai fo ua tau whaunua tu lau maunu le nei aso ua le ainga iyo e ua le tali mai se tūlanga fo isa e nau lava iai aua ne ingoto le lai lou nau tai e aua ne e vave umai na lo loto no tai fa pe
ka violai ka fefe iyo ai a fa pe wa tu iluma taia to seki gua iyo elena fa mai le plan al tama fusu ko inga lo nantali la saula halu fusu iyo ma le fusi foi le tu mo puli fa mai lo masko inga le ma to sala fa longa kali fa mai ka mai ki ole har ke plan e fa si o vai ur ka mai ki le ma ke ping e malo losianga sumu yo e mala le nga le fusu e mala vaonga ngana le a fa pe ke de fusu nga ro ka ai ma fingitana e mala melu tan no tu yo fa mai ko inga e sa wa vai le game plan ar ka kale la ro pingi fa mai o le game plan ka kale la ma pingi yo e ole matua malo losi la vaona tau au e malo losi tau au fa le lei o le sumu iyo fa mai lo la ia maltala anto ina fa longo mai o le game plan ta ua na ona e so ai luma kasi lua me ikua ingur vai fe kurga mai ya mai nga me e kong kasi lua me ikua ingur vai iyo ai fa mai ia long kinga ai fa nga ingur vai ele ma fa nga ingur vai ia fa ko ia toinga se or game plan le ai fa melo ma tu le ai nga kasi lua me la mulamu ole mouth card tu ai fa ma tu e ma ka ia ko lo ma tu e fa ia ma ku me fo ngol au fusua fa mai lo ma tu le ai nga ole me e lo ma kasi lua me ko la mulamu e ana nge yaso ole antale na le yaso me ia i luma kasi lua me i kuala mula al talo fantu ai le uso ya fantale vavi ma sangi le ka mai ki sa Samoa anga waleva ke le fo ile ausi umu nga fusu iyo e wi ya fo ile fa pena ausi le tulanga sa ye fo ile ye se uso ya fantale vavi po le to fa ya li o po talenga tamale le mai ia ai santa un talanta fo il termina lo kapa iyo lo tapa ofe al tamara le o sarkieru ele I fu suai le olanga ko al taro fa tuai la ya te auto uma male au fusuma pule la oi po fio game plan ye ke ka lo ile so nei 1 2 mei in ole 1 2 mei la mulam o fo lo fa tuai tanto por kalam ile am tanga fo yo tanto le na ar kamalo ele se savai tu se fa ya van tu ama tu se vai au po lual to ina feo yo le tala le lei ya ele ma fa no la lo ai lo tanto va ai me se fo le onanga le BluTV ma tu te afia tu la vai fa malo fa talo fatu mo folo fatu e mai lau tapo inga fa fitai o le fito a mo watu le weekend ya sa auto io fa avenga mama fa fo ile tua o no le te le fo yo ilanto io na auto tau aveina le mafa na yalanto anga sala moli le ri o si tai bio de fatu se o fa fa ora ele mete e ma fu ina e la unga isi tai mi pi e te tau fa no fo ile le sunga fa fenga fa mai ya me fo ile mama fa ko wa mio a pela o le ente mai tau ia Santa Tasi e sa o fa penge ile io le tu or fa fenga nga masasa up longo winga e le tele lani me ma fol to kalesia ai alu e va ya tu mai sisi la to fa no fa fenga nga ma fa ke le meye ka wa o to le kalesia a talo vantu sunga fa fenga nga mo to fal tu ai for mele pe ka ma poisi vai fe awi ave mo to ina manolo malo e o por ma fuanga le ale fia ya se auto ino o ai fo yo o se auto ino o lea malolo mai otara so le vai kia uma mamea io tanielu mamea o le ala le pi wa pi sa o loto to ina ya lu faile la mu ma le fionga le lori mo matu wa tu le mamafa wa monga wa mionga le kalesi ia ai fa pena foi la alo fa anga memoli tu se to ina leo masunu tu mapu mar falitua io ma lo le foi le mafuta mai le vanga le fiafi ia mai se foi o to uma le vanga lo ina foi ia tanto company lango sua sponsors io o la to ne yo sama rianga le o lo au mai la to au ia awa fo ile tau fo ile le lango sua I prokalame le tanto BluTV io tatu sama rianga le Pacifica Family Health Group kama ia afa pe ole la ki kau kifa mai pi te alu le aso e kau ma
Io e tune ia friend ta vita ma tanto uma ia e halu fo ilisi aso ki kau faalongo ko kau ko ia le fiola ta vale a fe tato Pacifica Family Health group e fionga ia ila loli ngalu male mana vai fangalo na seri male lanto unanga wo o walu wai wo wasiasi ele iloa ele o mo ni ala utala ele iloa ele vaenga le sa o wasiasi ele lanto unanga le nai we mouth io o ka se manga i fai ole au le leo i lanto o no fai ngā ruenga ale mana ia i ole mau ole ngana Samoa e te e tala no ai a walanga ole se utu te isi ele vaenga le o tasi le vaenga i te le na a fatia ai le tato fōlaunga wha soi fua maloloina o tato o le kele o le kako kali fo i lele male expression na tato Samoa pe a ngangut palangi o le lue hao le uru wha pia e langa mo usau e fo ile meka e la pe se tatou masani le tatou tali atu ya okay ai le o manino te le tatou le fatonunga lai fai mai e oi me le fai me le fo mai au e ke songa kango i po masima inu fatolu fala au le suka au e te inua le mele ai fatangan ai pe o tatou masani ya o malonga ia e sau se a to a me lova yeso ai ko kili o frema le o tara no to me na va ai foi o manta e foi na tau ainga sa fa pena ono le mafu ngo o le tato mama nga ke ila e o tato fo mai se ngo walu va so le la i record ngo walu e se ale mau o record o la walu e se senior me nga erfa e mafu aua tātou te whaasua tulia pe sua matamuli e fesili mo se tangata e whaaliliwina. Ka haua kele le vaenga lea. Aua e te whaapea. Ia upu atu sa oranga ngana. Aua e te maa. Aua e te maa whai ile keingi. Iyo. Mai lau kamo talo fatu se uso le mafuta mai Samoa. Sunga le li fasala lau. O le li pese. Se yuli foto nu. Sunga foto nu loa. Ia le mafuta mai foi. Ia po ole. King of King kamano malo fo ia te o suka le lipesi kasira kan kai masani le mele la tu fo ile le fa le inglis aua e te atu matangi fesili ai pe maua se fa le upu popole lo saunga lemu ai awe ke popole le ngang le la tu fa ia tu fa tuanga le nei popole lo saunga lemu malo soi fu malo loina awe te popole fu le ngang le ngai le uska ko nganga ia la uso fu e fa manga ia te fai ia matau mapole ia le oti o le nanu o fa tuanga tu sa wa e o fa ia o le tau o la nan alu wingo lo fa metalanga o tala no teisi o le o nanga le ale Pacifica Family Health Group le fionga ila lo li ia ngalu le mana vai fanga lo na seri o le to atele ia o alo matama fa na Samoa ai o ke wa la ko se ro kilo ko pa mai ia sita mai ta ina sa fa mai lu markan tale ai oso e lo fasamo e ngango ka mai sava are you speaking ngaro sava le ko excuse me are you speaking Samoan e ke oso ko menga manino le lo ale le inkia la e mo o mia si to ina le e mo o mia si lo matua le se fa ali li up ia ele o la tuna e tango ale ma fosia ya wo lo wa matulanga fa pena o manumi lo mo ulu ia esa se a tor proclame wo ia o se fa lo te lenga le ia me se fo yo le onanga le Pacifica Family Health Group ia ele nga Taupea au i we mouth ono o mai le fa ma lo fo le tato Pacific 40 ma le la tau fo ia onanga Pacific 40 ma le talo fa voucher o Samoa o matua fia le to tele e tau le fewa i te mile nei ma fai ona e lafo te la fonga la fo i o ye le fa tau mo lo ainga i nu i tua le ngata o fale alupo ia o le atu fale alili ma le atu ali pata ia o le atu o i tu tane ia o si umu fa solo i sa fata lo to fanga mai tu uma fa pena le atu fale la tai fa solo mai ana ma latu to masanga mantua fa pena fo ile ala tau ma so se pito mo tu se la fai Pacific 40 ma le lanto o nanga le fa ngaro ina fo ila le tato Maota Samoa service stations ina i Vaetolo il no fanga masani Vaetolo afena eu tu ai lo sa e ke kulo inga e vili mai io se ore si ai kia au te tau le tau atu ai te auto ai kia ke faia nga o li fo inga e ku e pamu po e mai malo waka e vili mai lo ainga alo no fa mai
o mata o masiasi lo uto ya ruesi leu kuara ka ava iyo se fai les kaili nga vai la ya e pole ale mo muso lo a inga nei ya fa fi fe la le wa fa ye la utala o le wa pe la ka vale wa pe kongo el pambo mo to samo alo lo fa mai na usina lima se futa la se yutu i fa pena o yo le ngata foi la le tatu Tasi Market mo le toelo fa angol proclam el tatu Tasi Market ele songa le fa fenga inga le fionga le fa sina ya jole foa Larry le antuao la vea ya mai se fo le fionga le tua male unanga se taimi ona tu ina tu fo le tatu ad ya mai se fo le tatu fa lo loa mo le Mother's Day mo le te le fa tonga ele ngata o loa mai Samoa a o loa fo yo lo mo wala ve yo tatu lo fa no ya a fele o lo fa tatu o ile tatu fa pito a fo mai o le utau nu fo ila ko inga ko kironga fo ila kama Sione le yo le fionga Satiu Sione Market le fo ka ngore ngor malo le fa mai Sione le utau ai tau nu fo ila tatu office nei a wale tatu fa tala no nga po ani fa pito le tatu Sione Market ya mo tatou ai ngai Samoa ai talo fa tua ya no sai ya mai se fo yo talolo tikiri ma le tou fo i vaenga te lona yo uso ia o le ai bo vai ko ngape ya wasi ile le rate le wa ya ile au la tou ngaruenga fa vitaimi io e talo si ya o le ve o mai ma o tou luas fu lima tala mo no tu oko ia le na malo la valo no sai malo le tou tua malo fa to ia sunga papa por la fionga fo ia ma tou tia fo ia vailili te fa ia siata malo le mafuta mai malo le fa to ngata fo ile anita tawo ia sunga fa fianga inga ia pasta Ioane tamali ile pua ia fa pe fo ila ia se uso ia fata le va ngata fo ile ia o fata tamati ma tuo le fa tua masanga ma le tausi la mafuta mai nai sini au Italia ma le no falo ma lo le fatto to ma lo fo le ono sai e jawati te busoa e ngongo sile tano vasa pepe ma to ma tanga ngata fo le o le to tele o to uma fa aftai de mafuta mai se kai mi ko yafe mai ate to tanto woli tanto ma lo longa fa sa longa fa pisinisi a fo mai fa felo ai ka ma lo Jean e longo tanto proclame ma le Sione Market ele le vanga la fiafi. Local voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole la fo me ole pepa tala olo. Ona fa ngale fa tau o lo e nga mo ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ele sa so fo tau ele sia sa. Ni fia foi sa we mo mawina ni foi au nang fo ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga oi. Ile voucher. Dai mo le talo pa voucher o mo ele apusu se o fine. So se para lo fa ngo fie a me se le te fa mai le telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo merkes ona ino do tama ore ainga. Fa te tu la vale tal fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lo la le tam fai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A fai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ino foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talo for voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again and God bless. Tasi Market, an affordable local service supplying your favorite Samoan goods.
Sourced and shipped straight from Samoa, expect nothing less than Samoa made. Offering a money transfer service, Tasi Market brings you one step closer to supporting your loved ones back home. Tasi Market, 1 bar 2 Triangle Road, Massey, and 1 bar 182 Great South Road, Papakura. Visit us in store or follow our Facebook pages for more updates. Tasi Market, your affordable local. Le fatalo fatu Samoa lau mai monga le nei vanga le fiafira o 2 minuti on tare li tu la e ono i le taimi a mantou iau te ronei tau tuamela unanga lau BluTV ngan te foi le tatou por klami masani o le Tautai ai ma lo fai so tatou tro Tautai ai manuia o te fiafia e faafilo ia tu la umalo masani a fo i te lo aso fua e alanga walua nei vai aso o ma vala ono o tulanga fo ia i le pisi e matulanga le ma alfia fo ia i tulanga o por kalame ia le tatou au nanga ia ai o te fiafia e faafilo ai le fionga ia Satiu Sione Jean Sugar ia po salt Tauti i lunga o por kalame o le Priscilio le tatou Sione Market male o nanga o mantua i lau i loa i le larolangi le temile dei o folo fan fatalo atu o fionga Satiu Faftai Asiata mo ava novo faafilo ai mai ia momono patalo fatu le paia man malo sa mo fo i lo mai mo mai e foi mata fata no anga ne aso ia me se lava pa anga sione ia fo un fai foto e mo ne av no pa mo ela sa no anga lo vai aso a te si la fiasha te sa va tu fa sa tu ia te ia italia elo mata ai kafi oi no fa sa e to lima e to lo fa fine e manai taman lo to lo o fa sa fa mai la no tu o feo lo masata la no tu mai tau on update takula ko sa mo sa no te fa ma fa na 99 ele se me o afo o le se mena le na feita fa mai o te rei lo la tu numela ale la mo la no asata o te fa malia e va to ia vai malu puenga la fo sto si la se la fo se fa le ton ia to fina ngalo mali e ala no fa pe o tangata ni o tangato o follow o tariton they believe ya so nisma Mata yo tangata tariton e fiu tangata to tau mo meleu go pipi o sali mausali asa me la le no fei tai tangata wa fo o mero te polite o to e matratala ya mausali le kong ko makangkang ala sa to vai tinane to to un tangata tau matana pe o tangata e mausali tu pari ya don't try mausali ke fiu lu me to Oilo e se ufo faccio oilo il Priscilli e na itinale. Faccio te vuoi faccio mai il telefoni o ta fa il Priscilli. O mai le tautua me la unanga le Sione Market ia ringa te fo e monia wo va yeso ke lo wo pisi la. O matua la fo leo te fa taifa pitoa i lava ia e se to fine ia le tausala le BluTV ia pea ia nga te foi lea o le tofine ia hana tele a foi no la vai o tele no mai mo tua pisi la vai por kala mele o a mai le tanto ona half timer fa siri o le lua vai aso o me tua tele la vor swing o Sione Market lo vai ai o te minei si le foi asia to le fai nei le la foi o mara stay weekend nei o uma fa promotion Sione Market tamata normal pule fa me polase me o te na wai o fa fai se mele le ia ore si foi me o le o matou pa anga ma le fale moenga foi le o tara ta o sleep well le fionga sala ia o se yuli foi le ia so nga se yuli o matou pa anga ne Sione Market o uma ona fa mautu me ala no ta ua lana o ino o le su ai so moenga matou fo o te mai tua ia o palasila lo tua tamale la o yel mo nga maua ama tau sanga le aso fa longona le temina e ta otto i lungole e matau le foi a sia tanga mau e sue ngola kule pe e lu se furmo ka kia mai fa me le sawe ka ngo me ka o ko professor eu ko lo ku se longa fik wa mo grunga o fa ronga pe eu nga i me wo fa pe o le ala o fitu ai mo nga o fitu lo mo nga ma ko se fur ko wa lu se furmo o que yo la para uma fico
Okay, siata. Okay, le yo awo malie lo woko e lumar fikule. Oi ngala nga fau mo lumar fakule ya seu. Le fionga seu. Okay, ma fau me kol waso nga fau mo. A mai de fale. Okay, mai ko bre ko se mai ko. Aquilo foi lá o capolo. Se ela swing. Ala ko swing a miso pe amale perecio ku. Bo sa le fale. O ko menga ku se ko fa puku menga e me ka maso so folo king well. Le winga lo kale menga le yo menga. Malo ya wale le menga. Au te wa bo tau lango nai foi la lo fia fa tau menga ya a fa pe o le wa fitu menga na e ta o toidu. Ya ta lo fa bo tau la na moni matu discount wala ngo fa nga menga. Wa. Asiata Pio Vaoliko o le afo o le promotional Tasi Market o lato uma fa tau ya lato faingi la ko fa mo modin masinga nei e ngaka le sfalele ngai e kula ko ngorunga morse o le ngaka la wala malo ai e o malo mo ngale pe ave malon ki ngai Samoa po ai ya bye pa wala me ngale fai o la wa lo sa fai la fa moli o kula lo mo ko se me lo mo ngai over ko wa fer mo o ko man nei te ai pauala le meteo no manu malo ai o le fai o lau fatau na tonu lava sia malo fa tai o ala tato faptoa o le o loma le sautina ya ai te loa e taunu ai Samoa le ting pusa po tulanga fa mori o ani faptoa o le sautina e a fo se fulu faptoa o man ko nga fai sa fa ma ko live las friday sa fai uma ya boxes fo nga mo pi supo me on fa penga ka se lau ta larka e fa kau mai la kangaka yo kusela o mako promotion nga sa fa pitoanga o pusa e foi e se furu pusa ka itala kala a o me le mo basics la o la foi o le tumu yo fa tau o mai mo tanga te mana o foi na le te fa tau fa ila ko fa mo e sambo o le initiative la Tasi Market o fa fa ngia mako sei ngai o mo toa mana ia la vai le fo fie ma ia ele mal a mesi la tole la maka mai Amerika mai ele fengo mai ngai ai fa kau mai ma piki ma ko pusa e manga oi so fa maneno mai la vale atonu le sole ta wai tanga tai no aru le se ilo na suafa ona fa ngatai mai ila na fa tau e kau ngo waras frele se ia yes frele kusa la so kofi la frele ale o le fiafi ai o le fiafi a maka ko temingi ka karwa sia e kau failo fa lo wai fa kau ai foi se fa kau a mes fa ka fa lo mai Amerika ma fa me ko fa kau lungo online aku wale lo swa fa ko ngola foi fa lo ka ko se ma lo fa tai o le ase ma o fa fo to New Zealand o atu no ya le wata o America e le la le a feswa fo ila to ai o sitala fa tai o atu no ma o atu wala tu fa ngai na tato unanga mata no isa moni la tu o lo asiaka o ke ka ko ngwe o ku ngai le ku ala pi fa ku le o ka me ka ko le fa ngai no va tu pai le sa tu pai la sa vai o ngai fe fo yo fe fo le singu o inga o ia o I fo I Petania la isi alo fa na o Samoa inga o isi fo I o mai a mesa Australia ma Amerika ia ma o ngai Alaska o le sa o Alaska le sa wa ia matautia ma lo fa tai lo no inga na o le lanto fainga mai la vor fa tau online pe bel tupe piki fai o ele mela lo te mana o send lo Samoa na tonu la va sia nga mai la 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 ma la mangi nga ku ar ku pe ku mai maka le link la ko po wa me ma oi tik ko mai ko fa mai nga bo ma va o ya pa ken se ngo ko ko ele ngata fo ila ile a u matua ma fana I malau so tanga I nei fo tangata le una Tasi Market o le pela no ta u te mi fon o mo le loto e malie o le vanga nga la tangata ni no fo ma o se awala e vai mu tem se ben tu se ku a se alla lo Tasi Market fa pero mo malos ya se vale los au kilo solo I ka ngata ngi manga le o ka kala I Tasi Market la fa lava no e fai mai la fa online e vai me ma alua kwa sa vai alua ko po la si me ko manga oi malo fa tai la una o fele e tai fa fia na lu le va ai Samoa ma tu la fele le e mai tau foi ma tau fu ma ye ni so fa tau ngan ma manu le tunu o le masinga ngai o ele me okupu wa fo o mako e usually la o le end of the month ai o so ku le fa punga a foi a kambangi o mako la sukas o ko fa si se ko va ai fa ko ka le nga pe sa o mele pe a kere sa wa ngi ko vir mai se familia ku Satiu e se ma ko le la sukas o la solua se furu o la solua se furu o
O le lau ke poi le whalangolongo mai ke mingi. O la so lua se furu le alu ka ko wa. E leo la suka sua vave ke. Wa mako le last two weeks lava every month. E alua e le whai unga masinga A iei kai ni se vai pe alu se ka vale. O ngā lua lole o container pa whai e ave se ka vale a se ainga I la fo ai luma mai o le a fo la mkangol masinga. No winga la e leo le aso suma tasi o le masina le nei wa amata nei o me. A o le aso lua se furu. O le sa o tonu lava le Asiata Pio Vaoliko. Ia. O le ala se umi aru le tātou ba ale I Samoa. O le ala se e whaatalitali e le tangata o nei loa le ua taunu I Samoa lana whaatau ilona ainga. E le no le vai runga sami. Kaulo aso se furu. Ola, e lunga e se furu loa. O la kaungula le I Samoa I bolu. Kusa pe kolu le wha aso. E processa e makuia la isi va. E wha solo. A me se pa al custom. O me folo H na kusara you talk about another 3 or 4 days. I really sing e kua la foi. For ye H ya for ye fa mo o ya min container la mako e va. Kusa ole umina. Malo fa tai. Tele ni so ilanto sa so tai mai me to fa fasili mai lavo. Pe fa manta ya se isi tau te toi to tongia pe atau nu ile wafu. Na fa mai le lanto maule ono le tele ni si o nanga. Tau sanga o mavae maso wan. E fai mai ele ia se me to fai ai uma nga ko vidi mai ai nga ngore waf e ile si extra ese le tau o vai nga le tau no toi ese le tau o waf ese le tau o kiuki es fa pena em fai na to sa no e ia se vai nga to ngi sa mo pele Asiata faftai e sa o le fa sa mata ka ma fisi mai o se ora se ma le ai ma se kupe ko ngi e fai uma lava mengengi sila ma pau wala me fai ka sa mo nga le fatalitari mai I lo Maota ma lo la fa ka me la ko le truck Sione Market trapping a paule a se upu exchange le ai mo se me tasi asia o uma ma to vai vanga le ka sile vanga sa fa le ko ngoi me avisa mo o le ko mai ngai ka fa me ko ngi fia wa tau fi uma Sione Market vanga le ko ngi uma ngai yung avelo la ile sa malo fa tai a e sa no lo tau fai tau tu ni so o fa fasili ma komeni mai ilanto Fatima F Randy Kimoto fa mo le sia tamal por kalame o le ale website e me fai on fai tu ai sa fa tau mo sa mo o lo ya Alaska mana ia tele wa vai ile to tele ilanto o le tanto botunu le mafuta mai o e tau ina I ave ile information se batulanga ya tau fa tau e ma fai no so tu alanga u pengo ka o e kele o ka e sa mai I Alaska o le me fai e o longa website da Sione Market pe la fa ko ma ko la fa le link ma ora ile ai me manga o pe o ta yo a fa penga o nga ko la ile ko ngi ma o nga vide mai la ile ma ko staff ka lia la ko ke fo ya ke fo o la ko la processing ma kala ngora ko kulanga I'm fai ma ko fai ya fa vai nga asa okay ai lo no inga la lo available le fa fonga mai dan to telo dan so me sia ila to ya tu fa fo ma so state America le usa no fo I le fionga ya Satiu ya me fa ya la na kan wa tai Sione Market na to no io I lungo le Google o ya po lungo fo io le search al Facebook wala nga link fa tasi ina ya pe te uso fo le Facebook na tangola ia to le halava na sila na sila fia le ale tulango yai ina tangola PM mai private message ia le page Sione Market ia ona fa ilua mai la io ni so vaenga fai fona la to so te yetu mo le fa fa ngofio le tulanga ia mo ni sila boila to io isi le fa sili mai Kennedy vai ngafa e sa o ia sa ngoanga ma fa ala wilo Asiata o lo o ka mai Alaska ma tu pai ni moenga le ai mo le sorry se to fa manino tu lava Kennedy io le ai o tanto moenga ma me io nei New Zealand le ai io ile o te fu ave se ni sil fa ala wilo ale Sione Market o le o ma wala la to fa nga pa anga ma se tasi o fale moenga la wilo tama fa nau I tonu lava ma to New Zealand ai a faila e faisa oka e fa nga ina le o nanga le Sione Market a o le io o atu la so faraile nei a manto I New Zealand wa va no ala lo so fa alu le sei e ono manu malo ai oe ia I moenga la nei o moenga la ke maro yo ngi New Zealand ia ai a fa pe te mana oe la foi Samoa e ma fai ono to ave nei Samoa o sa ole e ma fai ma le foi me o le la o fale o company for e la Samoa yes
ai mana e fai sa ba fai nei e fai la versione o le mela va ti fina ngalo e fai ona langa le o ma to pa anga nge ma sleep well ia e le si me to e fai ta na vaanga ia le na usau no antu o le sleep well ia e tono New Zealand o la fo i Samoa la to unanga e ta ho tele ma na ia la vaanga le ia wa fa pe foi la ele Leaupepe ke ua mo tau no le moenga ai le ka ua kulau wa te wa manu malo le se ile fai la so faril ia la u fa te ala u fa tau ngai fa te e lungo le va la o loa e fai malanga e se New Zealand ile so lua se fulu ia ta fa si fo mai la ia si vai ngai te mana o fai loa me se fo ta penanga mo le sautina ale ta te pe lungo mo nga siata wa matau le fo le la o em fai na fa tau ngai ko ngi ai piki kai au Samoa io o le vavel na ale io le mana Sione Market e ke pikia ke ko ngia mai ngai Sione Market ai pepa lau e mo nga lau mo fai Samoa pikia ka au ma lau o mo seki o mo nga la fa ka me le tu ai nga mo nga la vetas tas o wo for kambangi e fau ngi e va ko sampo Samoa mana ia la vai nga le tu fa menino mai no winga fa pe foi lo mo nga le te mana o ai fai me alofa mo tina ia o Sione Market ingia ina ia ala fai ona piki wala ngau te io e tu pe ia Vaetelo te ropo Vaetelo po me sa e ya saki le na tonua ina le wa ia ile vaenga le ia ai fa tai fo ile tu lang ono le tatai mi ia o ani si tu lang ta penanga o le sautina ali ta tu Sione Market o le matalio o fo o la sautina na la fa manu ya tu la sa ja i manu ia uma o to e fa fta ya tu o to uma la o e na o mai e fo e fai tau fa tau ni a Sione Market awal me tina uma taro sia ia manuia laki ses ia ave ia manuia se tina o no fua stina lo mi so o veni malo to te lo tina o life o lo ai sei malo stina fo na o mo miel moen wa ke fa ya kwa se ka le la o la ngano ke fa kala ngai le moenga mai maui o le sibe a fa pela o le fa ngolo mai ke mas mang saula o la ave o ia la fionga ya se yuli ave con orquelea yo le factory o se ya ngai la kuro la fili o pe ma fai me ngo fa ku ke va kula ka kia mai ma allo so po fa so manga ka am fai na ifso swani le veina foi le fa to mo ngai wa ma ngai ka o ko se me la ko foi si fa ka o kwa ngai no mo ma fa lo a fa ma di ele no so ya o manga nga wa a fa ko fio ko se yuri fa ula so mo ma kamala porta mai tai yo ma lo santi ai fa le linga mo ai ya siri mulmuli ya la sautina wal neva ya so tele ala fa mama fa fa la wilo la sautina mesi oni so unanga la se me alo fa ta pena multina oi talo fa siata le wana alu nei talo on mengo fa ko sa ongi on fa pisingis e ngalo e fa ku tala tala sa e buko ai magrio la soargi ko fa ko manga ko sa mar falastina po le so prastona bon io ka ku la ri si me alo fa io linga o la kuka ela o worko ola o kukalo la se me ai le se tau mafa la e tau ta pena ia multina kamo crayfish fa pe crayfish bersama ngi fa pe ai vili lo nei pa saula kukal me não mala oye mas foi la nei pa sa fa por mo se bukai o foi yo le sai ngala nei pa sa era ngo fa o foi on ka fa yo ya sai ah ave fa ko lu sukara sa ora nga kukal fai ma fiera sai ngala ke mo ni nei pa pe ngacha te lo ano o so to lua eu te lo te mo e follow to malau crayfish e ka wo e fai fa ni wa cha ka ma fa le tina se crayfish ia le na ia au te lo ai ia se me alo follow e fa vanga mo le tina ai o le ha so to e ma fa malau e to ma na tuna le leila wa mio ia tina le to sanga Asiata o siri na e whenga tate. Io o alau karisa kwa io e. Pa maongi pea uia. Ora o ke fa wala. E o matemine. Ora lava mat fa Tasi Market. Wa ana le tele fa ya tu foi le fa maoni ma le fa maoni. Le o la uia fasili. Le pena le leila wa. Ya fa pe le na wa e tali mai fa maoni. Ya via le li. Amen. So no fa u fa mai ai ta pa fa tal no le taimi ona ili se fa tal no so mai ai fa mon. Fa fta ya siata. Ya Samoa. Se o atu no pele lo fa long mai foi mai foi nei tula o fa tai lava o le meta o te a ye lava se vai o nanga sione so swani pa le ye me ya o le unga na me o
tau whainga Sione. E lawa o isi foi au unanga, mātou te tamu whai il marosi mātou te mwhai. E ne mwhai ona sosoani mo o tau, o lewa, o saunia e Sione Market nisi, o whaingo fieina me sa le whaingo fie mua. A leo mātou tamu whai i le marosi tamu mātou tamu whai mātou sosoani mo o tau. O aso tina, ia whaamanui le tō ia te o tau, ia whaaforo ina peo tō waso. Ia mau peo tō le marosi o wala tina ina o aenga, mai se tau sino whanau. Ia mo taim nei, whaafitai tele lava mo le avanoa. Ia whapena fo, ia siate lau whionga, ma tau company, whaafitai tele fo mo le avanoa Sione Market. Nei tū la, ia soi fo ia, mai manuia. Malo whaafitai, ia o le tātou whaatabitala noanga le na, mo ilan tō uma le whaafisili mai lungo le tātou purukalame, pea no whaiatu. Le nau avatu le website, le nau avatu lungo le tātou comment, se sila e ina avatu le BluTV. Ia, join e ina, o mo le whaafisili le au mai Brisbane, e le ise la le Sione Market, na o New Zealand lava le iai South Auckland. E ko meni mai iai na le website pe te whaifo e sila iai. O le amawhaiona tali umatua iau whaafisili. Mo le whaamalomo whaafitai, tātou e whairoi fo, tātou masani i lava yasu. Ia pe aulitia e le tua i se soifo, maua ma le langia mami. Asiata o to e Leaupepe tua whaamulanga e ta ua whaapea o laua. E iei se sila la si, o taimini o lo matou ngā lulu e ngai. Hamilton. O i titi lava, o tū saingi o pepa. Ok. O le taimi ala e mautu ai, e mokuloka koulu ai. Ai mo le taimi, whaafitai tele tātou atu i whasalong whapisisi, a foi mai. O le si tātou whaatabitala noanga, ma se isi aki a kua uka mai na tā o to e lantou langi malo fie. O ua mai. Tasi Market, an affordable local service supplying your favorite Samoan goods. Sourced and shipped straight from Samoa, expect nothing less than Samoa made. Offering a money transfer service, Tasi Market brings you one step closer to supporting your loved ones back home. Tasi Market, 1 bar 2 Triangle Road, Massey, and 1 bar 182 Great South Road, Papakura. Visit us in store or follow our Facebook pages for more updates. Tasi Market, your affordable local. Taupea voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight into Farmer Joe to do my shopping. O le si tūlanga pitusili o le tāua. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau i o loa e au ngā mo le ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lisia sa. Le fia foi sawe mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Le wana whaakau ma me te mga orai ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o sewa fine. So se paro loa whaingo fie, a me se le te whelua i malau telefoni, tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash, o na inu e leo tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo pa voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma loa langa le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa a ina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talo for voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. Bagi baik aku boleh main lain na baby.
O te toi fia toi fa wa le por kalame lo na toi te liu mai ngai le mai ai o tato fa tele noanga male fioga fo ya Satiu Sione Tauti ia ai o te fia fo fa ilo antu Samoa pe ona o fa ilo ai le fa le tato malolonga ma fo mai ia ona tato so taila ia po mai ali te tau ia o te fia fa ilo antu le o mo ma so ta inga male fionga ia il pa ia o le foi fa le malo si o le ainga santu ala pa ia le ainga fa langi le ainga na masa sa le langi ai le fio le la au na fusia sua I ono le ainga sa I ono a fio le Leaupepe Talai Lene se me tua tala malaitia ia ai le susure ma upu na fanua ai te dane le fio le fasina la ta ile matua I hanto o ve abale mabalu le fal fitu ai le tamana mo mana tu natu o te fia fal filo ia tu fa talo fantu I lo fio ngala Leaupepe le vaenga o le fia fil proclame Whawhelo ai atu I lauto whaere vai malai ia po lau talenga Asiata ia o le tu mua o le pule ono ia tai nane ia tapa au ia le mamalu le ala taua ia whaftai le tua o lo whapeona mauolo soifua tautua ia wata tu po kalami whangasolo ia whawhelo ai whatulo watu le pai o Samoa ia o lo mfai ona mafuta mai le tatu Taupea nei aso ma lo le ngā lulue ia I fe au fo I sa fitai tunga iai ia awa ia ngaluanga amato nei vai aso o lea wa mai tau atu I lau whaatu lima e le o nga tasi la male melo o vai ko yo e tau tu mali e na ua mai alo langi te tau o le matua ma losi la volo si ufonga e mai se fo I o le mai ai o le tato wa pisa ma le o singa o le langi te tau o a mai ni whaalongono o lau fionga Leaupepe le nei taimi ina ua mai ai o na tau osi le langi te tau ma lau la e o le atunu ia Asiata o le ua tato o mai le asonga fua o alofangia fo ia le atua le malosi whaupopo o amwhai on mau waise malolonga I le aso anafi le aso sapati ia a sanga I lava I le I sauninga e pe ona masani ai ia e ona e tauana whaafo I le vinga mal whaaftai le atua o ia to tasina wala mai le manuia le malosi sa amwhai on whaatino nei whamoe moe ia e se tutu no to pela ofisili na wa mai ai le aso tonai Asiata le aise avenga pito I sili na mamafa I le mafaufau ele ngata na ia o le tino ia mai lunga fo lota a inga I le tapua inga pe e tea e se atu umale na mauti nga ia male na tele o avenga sa tau ave ina wa
mai ale ngaluenga le astona ia e ui ale vai ma le tulanga fo lutu tina sa ia sa fa sile le ngangol fia ia wa e fanua ia le fa tama sa inga foi ia po le tamfainga foi sa al faiva ia la fionga ia sua ia po le to fai atu lo wena ia ma le fale luo la ainga lan fa tu nganga foi ia wa foi ia to le formula uli sa fa peona la to ngal fatas Malo fa fitai. Ele ya se sila ngon nau te lole nau e fa mitala ina e na o le tangata fo ina to fo ile au. E malama ia ile tulanga. Ia si fa isa ukala wailanga e longo ese a fo. E longo fo ile tuli o le tata e pe yo upu ile langi te tau. E ese fo ia tangata ma le la tou fa alonga le telinga o le au. Ai se fa isa usau noanga. O lele po fala le fa fonga maua Samoa. Ma le ko akele fo o le te vai atunga le sunga ia peleti. Ya sunga ya beni malanto vai ngai fia ka fu ai si e fa matala ki nga ya le fa tu funga e se a matatu fa matalanga ile aso tonu na fa peona o lo ai o la ai se tau fainga lo te mana tu e ile tatu senga siata sa fai po te sema ya sa fa peona e fa ilo mai ia o la ai ile tanga tau o la fa tino ia na fai mai te mata o le o upu ia e tinga ai le o tiesis ia mai a te sema sa o te fatu ia lau sau noanga le tulanga fo ile tulanga le itala ave mai fo ile tina o le au matulanga fa pena ina wa o ile aso fa tau no fa mo masiata ia o le taimi ana pa o ile au lo patua na matua ia o le loa i pe o le ale wingo la upule na famertinga wa masalo e fa afe atu na tinga le na ulango naina na lo lau fam talanga le na mai ia ele o tele yo mo muasiata ni tinga luti fa pene mai le foi se mele ne yo langa en fa yo na o fa tu saina ia ai fa taile tua sa mawale malos ia e fa wa le aso mo mole na ana ia fa malama le tatu apisa asiata zo te fa ta fiofia o te o fa malama walu matou fa alo vitai ia te mana wa se to fa e lau tala mali na mantano uloa ai no manatu le at kipia na ta u au manatu fo le taimi ia wala o le hasi me to e tau tu wa le tala loa fo le tava ele ne vang o tele nisio na ia wo fa nga ruenga matanga ta mau lunga fa pisingis wa ma e a honga kaka kalu fa so ye fa na tau tala mai au fa fonga maru na tunu ia ila tole na matua i ma ingile au ono na ia fo fa so nga sa ia ila tau sanga ia fafta ia siata ia tau tono va fo le nei ava noi ia e fa ilo alo ia tu ai fo i na yo uso matua ia pepe fi ai le to Christian Fruen ia fa pe fo ile o pepe ia o le tai fono lea ia o le matou company al digital ia masalo over name male se fulu tau sanga talo na mai al malo fio o le afionga ia pepe ia fa pena fo ia le ftalenga ia o le afionga ia afamsanga Rico tupai ia se tasi foi sa vema min star tatu malo vai tu nei ia masalo over foi mar se fulu tau sanga talo na fatino la na malo fie ia pe foi le uso ia fai malo Alan Stower solo tatu mafuta New Zealand nei yo na uso matua ia wa mai ona fatino ala to malo fie ia masa ia mato ngalue foi mo popo i malo sia yo meta on fatino ono la to tulanga foi tono company ma pisinisi sa fa pio na ngalue ia o leu te tala noa tua siata wa ova male sfum tau sanga masalo wala ta sfum 5 tau sanga na ia ilal fa moe a mai au malato ia ona uso so o atu le tua ia o le meu tupu a siata e mai au matu ia tatau ia tolu ai fisilingia o na yuso foi po la lo te
ia ai o whao atu iai mawhailo iai le tali a si o tō lua fo ina o mai nā teimi. Ia o le tau au sangi o si o matou a inga whatoa a mata. Ia la fo i mātou te la whatoa ma whai poipo ia masalo la whatoa tolu si a ma whanau teimi nā. Ia no whai nei o so mali mai le tala le altinau tamaiti. La e alua tala upe ai le se fale nofo i lo whanau. Ia pe o le tala lana sa whao atu na yo so whatu e se teimi. Ai se ngalue sa ilisa me whau se fale ia wale atina e ino le ainga. Ia masalo o le lua fema le sfulu malfana mai ai ona whau siasi o mātou fale i vai lima. Ia masa whapea fo i ona awai atu aina yuso ia no whapea iwa ngalo le mātou tu ngatala. Ia na toi whao atu lava le latou whamanatu. Leaupepe o e lai titi tele leo o umana mātou tatawa o man sfulu tau sanga mātou whatati leo o umana whaili e ise si mea o whatatali e tanga o lautang. Ia na iau so mo ia lua fesu fanta to tanoi. Ia leo a whatino le lua lua. Ia e whaiaso le li ia mai fo ia tai mima le lao. Ia e whaatino ai. Ia atongo leo o whaatino ni New Zealand. Whawhetai o umai a Asiata. Ia wana sei whaile me mana o leo li i Samoa. Nona winga na umma le waa. Ia e el tang te whalua ia ma le waa maa nei ia ilo na pātua. E le wha umma. Ia pea se tatala tuola nai le. E lau tēni ian malo fiena a mata mai o ova maluasu tau sanga mana ia uso matua ia. Ia le whatu am whaino whatino ia wa. Fast food lo wa fast food fa foi na yo tau sanga ya te lo wa tala fe unga foi ma le fatino nei fa mo la e so tatu atunu tu sa o le a e sa no o mana tu ai le tala foi le tu sa wa uma utami wa uma tu ai nga sisi o te sisi o solo ai io e a fo mai le tala le kamalo le fa le movie le director e uma lo o e fa solo lo lunga mai ngole toi a o la upate le toi alura tien lo mantanto wanta o yo lea ia o la ngona fia o la ngona me e fo so tango fa e mo fo le tale lunga there's a photo I wanted to show o le tangata pito I matua lava le nei o le manto ngā luenga le onga le lupe foi vau e sile la tu lunga le tale sila mai au ma fatara no le fionga e Leaupepe o le a fionga ia moangu tutia Rapi Yeremia. Ia te loa lefto atu e sila mai le sito a tele lava. Ia na o onga foi ma o tauina I le whaia onga. Ia o onga a o whaia onga I le University Samoa. Ma nisi o tūlanga sa whiangai. O le fionga I le tama sa tuara pala fionga fo I le moangu tia. Ono se fulu ma le iwa nei o na tausanga I le tausanga le nei. Ono se fulu ma le iwa au tau sila atu. Ma e a fo I lona la e. O le ase wha malo si aunga. Ma ne fo I lau wha longo nei le ta wha soa. Ai sa yeise vaenga sa e. A tono wha tupu manatu wha tupu wha au Sofia. A langona fo I le toteleo I lantou. O loo a tau fori. Pe alo I luma, pe alo I kua, pe kāre wha. O le a oi le tau. Po le a fo I le matua, pe wau makua kele, pe wau lai kiki. Ono sfuru iwa tau sanga. O le fionga maunti. Alen tau si sila mai. Ai Leaupepe. O le a sau sila le tou sa valinga o tou tata mai I le vai aso e tasi ma aso e lua. Wanga paunga o le umi o tou tanga le sa nei. I lau wa ai malau muli mau le fionga le tama sa tuala e mauntia. Asiata e sele le ta ua o le tou tata fa tasi. Wala tala sawa ana fa pea o sfa moe le fa tino na wa. Masalo e te lopo I estangata wa ato se tau sanga o ta sanga songa I miti. Masalo e una fa pe naltanga o ta la e pe ana fa pe o tulanga nei. Ai fa aftai le fa to fa la inga foi. Awa te le so fa longo foi le o le upu ina wo sau tatu wa pisama le o le tatau. Male. Ya o tangata voi le ta mua. Au te fa aftai. Sa fa peona ave uma sa o mai ati o le fa to fala inga e ave fa lo tama sa tuala ya e mo ilona iona tausanga malona soifua ai ave ele fa lo o ia e mua ele fa mo e pe o inana mai e la mai tau na mua ia le fionga ia muangutia le atolo no no sulu iva tausanga
ia sa whapea ona e sau no mai e so ma fonti. Ia o fonti o tangata tino ese. Mali e whai o le maua lunga ia a le lautele o le tino o le matua malosi ia. Ia e mantua, o lona winga, o le matua te le foi langa luenga e whaatino le tai na o lona la e. Ia o lona tolu atu wai. E peila o le nei ala o le whaasolonga o le matua au tata. Pe o i nana mo mai e foi le whaamalosi au moa. A whai e mawhai e tama satuala po la fionga ia mua ngutia. Wa atolo na olo tsulu iwa tausanga nei o na tatali le ti ngā o le au. Matai mua. Ma whai e la fionga ia fono ti o se tangata tino esi. Ma maua lunga o na ma whai o na tali nei le lona tino. I le lae. O le an mela o le mwhai e au nei tangata tino lai titi. Ona le mwhai no whatinoa. Ia pe o i nā lava. Pe o i nā lava na maua le malosi moa. Ono le e la tau sa tai mua. Ia ma foli atu ai fo ia si au tamo whainga si au sa. Ia le asa se sanga moli ngā fua fo lea. Le masani a se ata wasa ata mo e fo lea ke pa. Ioi. Ia o lo fai teimel fo pai wan. A le lei al fa oso. Ia saule lona lua le lei. Ia e solonga le lei lava le tau fua. Mai manuia fo. Mau te loa tau whapena fo i le au ngāo nei whamoe. Ono le lei o i la tau sa matu tā whatasi. Whatasi mana iuso sa lona wha, ia le sunga ia junior, ia whapea fo, ia se alo whasino ia whanene, ia whapea fo i le sunga ia Amerika, ia se alo e whasino ia li o malato a inga sa asumua i la lalwhanga si Ia, e pe wo whaingo fie lavo no le pe le wo mai. O nga luenga e amo whatasi. E uia e pa o ati ngā e lutino. Ia e pe o le ua malolosi na watu whatasi. Pe o tau bilitino whatasi, tau so tuli. Ia maamu whatasi le ti nao lea. Alo whaafitai. Ai lei a vatule se o whaafisili i lau foi a savalinga ma il neiva yaso ma le sau le fionga i le anga yotupu po to fan ma to faiva. Em fai no whaafisili a kula ofisili le walanga sa e fisili mai foi o to mai tai mo tanto wa onga. Ale la ofisili atu ai. Mai vaenga o mo tino sa tai ai le sau. O fea se vaenga e pie la walunga lo na maini malo na tinga na matua io na matua i evelusia ile fala le te fa o ai lunga tu lo io ma e o mi ai li mo fa tu te mina Tautoi. Asiata tino atu lava malo loto mo lalo. O le aso mo lava ile le tai no le va. Ia o ina lava na matua o elo mafau i se si vaenga winga e sina pongi sai i o mo ai ona le luluti o tinga ma te o la uia e o mai lava le aso nei o te tal tonu lava ia pe o le fatinoina lava le va alena matua i ia ai ona e fou la te fa lo le to nga tinga ele ta oso ni o mafau nga leanga foi lele i o il tangata na tau fa mai te nei mea e tele au puna lafo ai le langona sa lafo la veto tonu sa lafo inu le aina ya o mafau wifo mo fa pe fo lo loto le atu ai o la le mena e o mai asiata i lo o langa wa leina ta Laupea ya ai fa aftai ya ele ngata fo e la ufion o la to fa vai malai ya ai e o fo le sau fo ya le alto funga le natai ya mantua e pe alto funga o le fo mai fo le fa yelo tauton e matua ato e lo fa tuanga e pulle lava ia ele fatinonga o langa ngaruenga ai paule mea lai wo e loa ia o tamalo ia wanga va o famami e le tua ia ma o ia foi o la ma fayon fatinoina ngaruenga ai asiata e tele upule e matua le ma fayon fatolo lo ia o no musu ai va beta o tu le taimi ai le i mai ala lau tonga ile so i le langi te tau fo ile so tona ai o te lopena musu atu le to fa ma tu faiva o lena tano tu u le va o fa ko le ale ti ilalo ai tu le pito ilalo o le va o fa tu o su o le ale a pese mata tu si o le ti le o tu o ilalo o le va le sunga ile le fionga Leaupepe ai fa mai a weke pisa
le wo e longo fia ya o le tichi sao mai o le wo kango ku o le ti e fai longa i wo kanga le pule le tichi sao Pasifika e le wo ta wa tu te wa e ai to si aki pa peti ta no lo mota faftai fai ole ese foi a wala fai lo mai le do fa lo so lo ni ta sa fa ta wa ai masalo malol tapu kalame o walu se toi pu fa le ata se o mata le lo tipo sa on tu si ya ma lo fa tai le pepe ono le tatai mi ia o le fanga solo le tato o pisa tai a ona amata le ona o sile tapu inga o le la e o le malu ia atu fa fine foi to fitu ila to le o le a da o to ile nei foi va yaso ia a wale tau so singo lang tau mai sau fa malosi nei to fa fine ai mai se foi o le tapu inga anai o tato tau ainga mai lan to wo ma pa anga o e sa asia ia ma alo fa tu le tulanga foi fa tau to le fala ia ma wala va no mo le te mi lo fionga ia asiata pe la vona e silafia talo na mata nei fa moe o le asa mai fa tasi mai la to e tata la to tau ia fa pe foi la to ia le fa pe ona la e le malu ia o le man na yo le fatino ino o le nei fa moe ona sa fatino la vai tu manga anga i fanua e masani ai sa le fatino ina o lo no winga o le va foi ona mato mafuta ia fa malosi lesi manai to fa fine foi ia o la fa pe ona lo atu e tala to malu ile nei va yaso ma pe o ta wole na ole o mai fa tasi e fa tino fa mo nei to tele la uta wo pe ya ta to le ai nga tasi o le se me te popole te mi lo tinga ma le me te mana o mia e ta apatu lava ia o le ai ia lo to fine I o le ia le se uso I mo ia ese mana konta to fiolai le wa vele nei fa mo le la e o se tatu watu ia mal fatino ina fo I tu manga e pe ona masani ai le ua mafai ona mauai le nganga e tapen penai ia pau la fa malosi au ia pe na o ta ua fo le fa manuei no la avai ile so la fia nei le se me fantai le tua o le tatalo lava ma le tapu inga le mea mo mua ia e mauai lo malosi mauai lo lototoa ia ma mauai fo ile malo longa I lo tino awa o le tua ia o ia lava na te fo ai mai ate o ile loto e fa atino ile nei fa mo ma te tatongo fo asiata o le afa ngo fie awa o la to ie o me tala to mal la e mana nao ela le la e so tato watu ia o le memo mona o na o le loto ia talo lo le tua e to mai ate ia le malosi ia fatino ia wala o mon fa man ia le tua ia su artale malie na te fatino ile fa moi ia ile tu langa em fai foi o mo welo mapu mo welo malosi ile il fatino ina foi o lana mata fai oi ia fatasila ia marta penanga la to tele tato wa pisa ia ele ngata vu I tala malie ia o nai motunga afa foi ia wala tala sa na fa pe ai na ta fa unga vu I ngunga fale ava vu e tate mo ia tala vu e silia tu tele tala pe pelo no fa longo tato wa pisana na no de fonga to ina ia no la tu ava fale o ma lo fa tai tele lo fionga lo pepe vai tu lava vai tu mare tu toa vai ane fo ile fa fonga ma wasi tanto watu no e lau tala nga fulu le taimi mal lau fonga fia wa sangi fa manuao ele ya se isi la ngona I pitu sili ina wa mai ona ea se maunga tele o le bomoniana o le wa e fa e pa ilunga ile tumu maunga ia ma e tala fulu a fa e tele au tala e sala ile tele o tala lenga ua e tofo ma e talitalia ua e manu malo fo ile au lenga o vaunga ngana I o le langi malo fie ma le langi te tau o le tunu a e malo si wa e malo ile au a e fa vai ua malo le au ia te oe malo le taritinga malo fo ia le talitali malu o le au ia malo fo le fai malu o fai va famanu ile toto tai bro ne fiafi fai lo ai fo I tau o singo o tato wa bisa ia e mo le taimi a lofa te le antu malo fa tu le uso ma se fa le fionga le loli
le fionga ia fipula isemi malana fo itapo inga sunga ia pasta tangaloa le misi lava ile asio tanto pisama nisi lava fo ia o a mese fo yo fa fengainga sia fa fengainga ia round la wese ia malitato au fai pese malito tele lava ilanto momole tuai fa malo le taimi ai mole nei a fiafi ia alo fa tele atu fa soifoina after tele Asiata Molavnol ne fiafi ya la fai watu sa u famtalanga foi ya mole tuai na yo alo fa anga na yo matua ya olo fa peona tapua i mai Samoa ya lewa emanuia ya le fai vasa alo tu ya le semem fai pe na le talo ya tapua i mai me sena yo ainga lava i Samoa ya mafia lava le nei la langi sa tapua i mai ola o to pule le ya lewa manuia ya le alfa mo sa alo tu ya ai manuia telefo fanga o to ne fia siata tato filo ai stain soifoina ya ole tanto fa tele noanga na male fionga ya Leaupepe ioi ole fionga ile to ole manino ioi awa fo ile pa yo la inga falngilangi ya ai me se fo ile mamalu le fal fitu le ya se isi kala fa ya wa tele upu manu ai titi upu mala ya nga fa pena upu fa fo ifalata ile tangatia a fa ye so fulu so ya sala ile so a fa ye tele fo ipesenga le tala le tamalo ia ua tala leo malia e peo na suia le suafa o manga le lei. Ina ua mana ia lana tala na moli fa mai le tala antupuola. Saula ia. O le a e alu o le a suia lo ingoa e te le to e suafa ia manga le lei. Le faletua o le tupofia. Ai o le a suia lo suafa ia tala leo malia. Mafua isea. Se ua matua malie lau tala. Ua matua mana ia langona i le whaalongolongo. Ia walanga o lewa e manu malo mai le au le ngata fo ile mo moli e tuai mal fa malo le proklame e toa ia e toa lima ko lima toa le onga le lupe foi va ese le ua mai a malato manu malo mai le talitalinga o le au o le fionga le tama santuana le fionga e moan tia ni wava rapi Yeremia o le fionga i le tama sa le valasi le fionga ia fonoti Yohane fonoti ia o le fionga ia Leaupepe Tele Junior Talai Lene ia o le uso ia Junior ioi fanene ia o le alo fo io le tinapo le fionga ia le sa ia faftai fo le tapo inga ngata ile o le uso ia America ia fa pe fo ia le tapo inga siona ainga o koala ia ko lima le umaya ia o le aso o le fau ma le fau e le ku mama inga fo ila le tofitu e ko lima la tama o ali ai to fitu tamaitai le ole anta pena amatalia le ngaruenga ile aso antaia ia fa lo to tele tuai tamua ole aso antaia ia le to fine ia sengia le ngata fo ila ile ole afine ioi ia ivet le ole anta mua ile aso antaia ia wa fo ile la fa malosi au to ile prokala me anti o sanga iane ai ole tai o tau o malu o ainga o tau o malu o fioanga o tau o malu o malo. Eoi, le alana na leina fai ngoa le tau la o le malu. E malu ai, ainga e malu ai Samoa. Eoi, tamaita i e malu ai le taipe asoua. Ea, manuia le tau sauni ta o toi le aso antaiao. Ea, me se fo i tei loa o le se fulu, a sao lau tau mamate, o le se fulu ono tau sanga o si tua fine po si a fine. Tala vau lea la vea i le tanga le amantaina soa tai au. Ia, o ula mala e ia wafo i le fai wino le kuata mua. Kuata mua le nei o si a mātou fo i tau mo whainga. Lea onga o ngangana tu manganu. Ta ua i o le vaenga lea o fasi fo i le porukalami. E o fo i lava ia te au ia ma so vai vainga i le tūlanga o le tau ma whainga o le nei porukalami. E ua whama sina. Ai, o aso lava fo i o te maua lava se a o onga fau. After tele a fo i mole toa ilo whaangam whamunianga o le proklame le fionga i le aloli i le fionga. Ia ma whipula i semi. A me se fo i le whaletua. Ia le fionga le valasi matua. Ia le fionga fo i a le sene o ia fo le prestane o le mafutanga tina ma tamaitai au kilani. Me se le toa tele lava. Sunga fo i tamaitai fo mai. Tamaitai a tina, me se fo si o nalo. O le apisale nei, o le kele o fo mai. Me se fo le fo mai i le langi malo fie. Ia le tō wha i a sauni maa. Ioi, a pasi.
ma le au nanga foi e fai lava le tanga ma le singo lang te tau ai tapua ia I lava le fionga le tama tai fo mai ia awale mata I tui no le faonga I no tulanga fo ia le faonga ia o le o au ma tulanga o soifo maro loina so e malu pui pui uma me uma e ma eu foi le a tulanga la walunga o le tomai ma le taleni le tua ia ao o le sunga ia sua po o le tofa ia tulowena a lo peti toma e tama le soifua tulo suafa tama le soifua o le uso po le foi a au ona ai ma eu foi le fatu funganga ma le mea lofa le tua ia wo fo ia me se foi la o ana tama ia o lana fa nau le tua ia o le sunga ia la audi e ia suafa o le wodi nei ai ua mantua I longa na ola o la suafa au manga leanga o la auli o le si tosor kaka fa au enga le keleng malanga mai le fio anga o fenga ia pa ia foi wala inga sanga ui fale ai ia mai se foi fio nga to tele ia su fata ma maulolo tu sa mau vangan ni tu la fale ia malu fo il matua le frito masanga ma le lo mo la fo tu mo au le silang kama koso fa fe poni io kaka au le fo ile ia ia e malanga mai so mantou no u satu paitea le ala na wala yo na mantou fa nga ina o la suafa sa au manga fio anga o le sunga ya la auli ma le fionga ya to le foa faftai fo I talo faftai ana ponge mai se fo yo le tou tapo inga mau bo ma pa anga ma mai fo mai se fo yo ila tou feoi suli fo yo o lo tau sio sile langi te tau ma le langi ma lo fa yo le favor le la e le tunu u ia ka ko ke entai to uma ia ai va tu foi la fa sole o te fa ale a tele o te fa ale au tele le ngana le tele na fa nga ina le to tele ya ta mo lo fonga ona fito anta ai le o Leaupepe io o te fa ale au tele ia le o batusia a motunga a fa le te me se vol proclame le anga o la lo tole tala le ele la unga uma tangata ele ku ko uma to tele io ele fola sua uma ele sula tonga uma apena io na mafua fo ina ele alu o e ultus pa ia male so tofi fai fe au le anga tau tele au uma le fa fianga e foi o polen tu no a ia e au le tau ola e au le fangota e foi le taimi uma so fuanga nga o lo ka ola na o le ola le me te fa nga ina tele au le fangota ai awana ia vele nantala madulanga e ngape ai mafato I lalo ai le fa moe yanti oi awale la e le tunu ai mawala le so ninga le ala na ya fu ai no faile proclame sia manto wa onga fa masina ile kwata e te sa wai la ta pena ina lo fa moe e le leio na e loar faile apa fano e le leio na e loa sa fa I mai tua le leio na e loa fola me ai le leio na e loa fola sua le leio na e loa vala au mai wo ta pena le tau mafutanga le leila tau fafo o tu langa wo fa pena le ala ya luelta tau proclame ama ea wa le lei wa mala malama mai manino ma e loa tonu lo fa sino manga ia a e fina ngalo iai o le antoanga le na o le la e tu i lo tino e o te fa malo mo fa fitai atu foi ia ilanto wo lo tai muai e si pe ai fa atala fo ngal tala fo ilele fa mai se le o se pe a for suala o pe ai an vai tu lo le to tele o se siva mai nai fa na fo ile siva mai fa kau paki au siva ia pe siva mai malu o le kele o le au fale anga mea ma le au tau loto le anga loto le fa pe mai o la o ka ngai pe a siva sa mo le tu fa tu tati ia isi ko nga siva fa ale a fo a o ilan tau lo tau mo fa e fa le au siva tau sa mo o la fo ile tu ala lo la fa malo si uso ya le pati ma o to na fa me na fa sanga yange ayo le kai a e le lo la unga a fa yo la taleni o le fu a sa mo I mesina matu manganu o lola e te siva ma fa ala wiloa tatou taleni e mamapo ai sa mo mama e te va e ona fulu o lo ai le nga mo sa mo e mana ia a ele lo forfola le sua a o Leaupepe o le pe angu merkasi ai la wafi wo lo ai sa mo ai ana la o tatou mesina ma tatou tu manga o tofi uma mena
o lau launga malau o se kamai pasenge la ikiki ana o lo tofi a o tulanga siva ma faafiafianga tasi le na pasene o lo tatou tofi na winga la au fo il fa amu o ele leilo fofonga ma i lau songa imiti ai le na manu wo ai a fa pe o le afuanga o nisio i lantou matamplanga la atau la faile tala le fa mai se kamo moro ngua ele lo kau ele lo la unga ele alfisidi e kau ke la unga uma e tau te la unga uma le ai a fa yo le no ta ina o lau tama ele leile ai la wafi a manga kasanga o ko sila le tamalo tau asa fo ile le i le piwa yu hawa e vai le pe ar kamalo ele longa ai sa mo ai sana launga ai o ai longa ai sa mo ilana tautua e oi wo tele ai tu risi wo atu sa mo mawai mati na el tamau ainga o ngore pe angi wor kamalo male a o le la e la tau la mo ina me o la foi la fa malo si au vatu tu atu yo tafa awana ifaia oe ma awala e tinei ai le nau ta yo ando mafana le anga ese o tanto tofi mai le tua ai le ya la le o oina le ya le o oina ia ma fa mala mai ele fa pe o le atu fa wo fo ila mana ma ka ko pe ma mar le ai ya ta ya la matulanga fa pena ia ai so ia ko ke so nga fa ngai pe ave ko si siva mai ngai ka mai ki siva sa mo ro te fa tu ka ke ia la pe fo le malo vale me ai lunga ia manga me fai matu ele o la ver ka manga ila fa so al fa so lu te fa yetu o le mana ia o au siva sa mo malu mala e mai o ka ko lo pulo le ngai ele me fai ngo o ve sa mo e pe o ko o ve ngai ko ke ve ele me fai ngo o alu e ave fa pena le tala le ma le tala ave o sa mo e pei ono to faia ia ai ale pe ar songa kap kenyor kai kofiko balanga luta tan no nei pe amala to tua ai longa o ia se upenga la unga e tulowa ia le sunga ya melani matavao o langa songa imiki se wo ka fia songa imiki wo fia ia fa ali mala songa imiki pe o le maka ka longa ma foisia ma eu le tua ai alo me fa tau ai ale faio vai suai ese au tatou fa manuianga mo tatou tofi ai awone e ve tatou ia matangata fo i tinei ai le fa moe male nau ta yo lisi tangata ia ona wale wa avelo le mafainga ka ia kuza wa avelo le mafai ia wa ave fo i le makua le se fa moe ngolau pe wai fo i si pe fa penga nga le loa po le fa moe nga lenga ka ke ia le war fo fa le nga me fa ko ila lo nau ta yo lisi pe e ava tu yo tafa e o tanto por kala mel na le tautai le vanga la fiafi mo moli fa malo le tanto wa sponsors Tasi Market ia a tau su e se fa taunga e faile tanto fa pitoa le so taiao mai le lato fa le loa le nai Messi Triangle Road le so ta ona imisia ia toi ia nga tafo ile le fa le roi papkura Pacifica Family Health Group o le numero tasi la vai tu langa o lo soifua maloloina e mai se foi o tuinga o le puipuinga o lo fanga so nei a wona ingalo a firmoto Samoa pa mo kesi nai vai tele e fai ai e utu ai lo sa e mai vili mai ai lo ai ngo le pe lo ka valinga ina ia ma fai ona fa nga ina le o nanga le Pacific 40 male talo fa voucher fa mangalo se la manga o le tautu mali la foi fonga va tele matua le tu ia te o sa mo male tanto maftanga fa fitai tangolo o mi le share tanto por clame le fiafi asiata fa le maru male o nanga lo BluTV mar por clame to te ia tanto felo ila so taiao ma o tanto so tainga pole hale ovio ngai mela ku puka ya o palmengi ia ma le fionga le tai fono so ngal au le mali to am le taimi au li tiele to to taimi le fiafi a lofa tele mo auto soifua Tasi Market, an affordable local service supplying your favorite Samoan goods. Sourced and shipped straight from Samoa, expect nothing less than Samoa made. Offering a money transfer service, Tasi Market brings you one step closer to supporting your loved ones back home. Tasi Market, 1 bar 2 Triangle Road, Massey, and 1 bar 182 Great South Road, Papakura. Visit us in store or follow our Facebook pages for more updates. Tasi Market, your affordable local.